Ada bunganya? Ada nggak bunganya? Bun, ayah pengaluan bunga tuh. Oh, jana ayah. Di mana? Oh, ayah. Oh, ada nanti ke sini ya? Sini. Iya. Antri kamar
Eh. Yang maju agak majuan aja. Oh, yang ada ceweknya aja. Oh, agak maju sini biar masuk nanti.
Bunda, diambil bunda, iya, dikalungin. Agak maju, agak maju. Bunda tahan, tahan dulu, pelan dulu, tahan. Yo, pelan-pelan bunda, pelan-pelan. Ya, sambil dibenerin latihnya. Oke, tahan bunda, tahan. Oke. Dapat nggak? Ya, salim sama bapak. Tahan. Ya. Oke. Ya. Dah. Sama teteh silakan boleh gandengan. Sini yuk kita masuk pelan-pelan. Yuk masuk aja yuk. Masuk. Kami persilakan untuk dapat menempati pelaminan cinta dan juga menempati tempat yang telah kami sediakan.